الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المظلمة المذنبة بتقوى الله تعالى، فإنها وصيته جل وعلا للأوائل والأواخر. يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga kaulungan sin Allah, mga jama'a muslimin balhurmat, miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsama-sama kita niyo mamudji iban magsyukur, pamahasutsi mahatinggi Allah. Amu imasi-masi hianug hara niya katu taniyo, insa halga ni'mat kuasin agama amu na ingkabuhi taniyo. Iban ni'mat kasamung saya singgin hawa taniyo. Amu insa laggu-laggu tiranan paikadawhat taniyo sin rida, ulong iban sing kaampunan sin mahasutsi mahatinggi Allah, apabila mga ni'mat ini napataalluk taniyo hakabayaan sin Allah iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Mga umat Islam, di maharus habang sa muslimin magtibuok magtayakkup hapagpi simpag nakura simbukon muslim. Hadha huwa unwanu mawdu'i ma'a hadaratikum fi hadha al-yawm al-mubarak. Amini mawdu' sin khutbah taniyo diha adlaw maha barakat biiznillahi ta'ala. Muna-muna yari kita niyo halaw sin masjid tempat sa sutsi-sutsi tarbilang dengha mga bay sin mahasutsi Allah. Karena diha ini hipagtunay impagtumtum fa Allah ta'ala. Hipagtunay impagpatikufu, impagtaat, impagruku sujud, halam sin tempat mulia iban mahasutsi. Hiigtaniyo
halom simpikilan tanyo, law na in khatib yaon, diumog ko siya but niya long na impagpi simpag nakura. Hiig tanyo halong simpikilan tanyo sa hinggari kitanyo makapamong, long niya sambil palom sim masjid diara impagpolitics. In iniwayroon lamod niya. Sa gawa paghamasatan niyo zaman tanyo bihao namin nagjato, imparkala pagdahirungan harayat, impag nakura halong sin hula iban sin kauman, inyan deng ha mga parbahagian sin pag-agama. Iban puunan sin parkala pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda nin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag na in Nabi Allah Daud alayhi salatu wassalam, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq. O kau Daud alayhi salam, o kau Daud, bunal tudlong na ing kami long sin Allah Ta'ala, hinang namo kau long na mag-implement sin sara sin Allah, magpasaplag sin agama, sin kabayaan sin Allah Ta'ala, ha mga manusia, fahkum bainan nasi bil haq, panghukum kau ha manusia sin kasabunalan. Makna impagdahirungan aun puunan ni ha pag-agama. Hasawab yadto, imparakala ini, sa laggu-laggu kaya wajiban in tiap-tiap Muslim. Amu in wajib doon kanila in suway nila pion, banghisyo in hinangun nila, taumaas halom sim paghula nila magdahirungan singkatan pakaradyaan nila. Ayaw nila pion, in makalarak iban magdestroy sin Islam iban simbang sa Muslimin. Karna in ini, hamanga sila nakura sa laggu-laggu amanat kanila. Informan sin Allah Ta'ala, biyaitaan kita nalang sin Quran, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dengan mga maana sin tafsir sin ayat sin Allah Ta'ala, sa bunal-bunal tu din Allah Ta'ala nang daaki siya kaniyo, in hipapatunay, hipatukbal, in uno-uno na amanat, patagmustahak kaniya. In kalimat amanat, pagsabuton, nasakop na ingkatan, simpakaradyaan, amu in piyangan dulduon kay mo, inyan amanat. Deng naman haalta bukon kay mo, hiyangla kay mo, ingatain yan amanat. Deng mga rakyat mo hangan in ikaw hamuk, kau nakuraalong sing kauman, ingatain rakyat mo amanat doon kay mo. In mamungkaw sing kasabunalan sumaksi, suway mo hibay ta imbunal, inyan amanat day sabdoon kay mo. Damik yan labi aula, imanggayungbong kaw hakabayaan sin Allah, lumayo hapyang langan niya, amanat day sabdoon kay mo. In tiap-tiap amanat na nanggungan ni kaniya, suway ni hitukbal patagmustahak maun kaniya. In sugpat sin ayat sin Allah Ta'ala, wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Iban apabila kamu mangdihil hukuman, sara manghukum ha antara sin mga manusia, subay kamu manghukum sing kaadilan iban sing kabuntulan. In ayat ini manunjuki paparkala pagdahirungan. Maana aun asal nasabbutan ni usulan, puunan, gamot halaw man simpag-agama. Hasabab ini insara sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyasin hazaman taniw bihaun, pila adlaw rakuman dumatong impagpi na kura. Jari niya unin hinangun simbang sa muslimin hasaman ini. Haaturan sin sara sin Islam, di maharus im muslim magtibuok, piun nila palingkurun magnakura in bukun muslim. Simusulang hakabayaan sin Allah in mga kafir. Di yadto makajari,
unin farman sin Allah Ta'ala alam sin Quran. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Di makajari hinangun sin bangsa mu'minin, bangsa muslimin, in magdahirungan kanila in mga bukon muslim. In kafir, in pamarinta bukon agama, nabiadin na yung kahalan tani ini. Di na kulong niya mamuto. Sabab inda akan sin Allah Ta'ala, di ipapahinang magnakura imbukon muslim. Nahazaman tani bihaun nakura labi auling kataasan, mayroon muslim. Magdahirungan. Biadiin na ini. Di na baha kumamuto, gumawa ding habay ko. Magpisin nakura bang di da jarihon. Uno pa insugpat sin farman sin Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay. Hisisiin himinang yadto. Hinang nilaraim magtibuok piunin nakura bukon muslim. Wayroon madawhat nila hadarat sin Allah Ta'ala hanughara kanila. Wayroon barakat. Wayroon tatabangan ding ha Allah. Wayroon ulong ding ha Allah Ta'ala madawhat nila simpakarajaan hinang nila. Biadiin na ako. Mamuto ako atawakan di. Unin sugpat pa sin ayat sin Allah Ta'ala. Illa an tattaku minhum tuqa. Malainkan except jiyari sin Allah Ta'ala riha ayat ini. Bang wayroon na muslim halom simpaghula dumagan magnakura. Minsanin aun di ramabaya. Minsan aunin dumagan na kura muslim in rakyat, di dagon mamuto. Sumulang pa mag-against pa may talong na sumud pa politics. Wala nila iyatud unin susungon bang Islam imbiyabawbukan niya un. Wayroon da mabaya. Wayroon na dumagan magnakura umat Islam, lang sinallahu ta'ala except bang wayroon na. Kafir in katan, bukon muslim. Magdahirungan halaw sin paghula. Yan im muslim halaw niya halaw sin hula yan. Bangwayron na tuddukain. Diyari na kanila. Bang man di hiig iban di kapamarintahan im pag-iman halaw sin pangatayan simbang sa muslimin. Diyari na kanila. Bang man im magnakura dumagan halaw sin hula. Yan im muslim. Di na kapamarintahan im pag-iman nila. Impagmabuga nila fa Allah. Wala sila diud lalam simpaghula sabab simpag-iman for the meantime. Diyari kanila magpi as individual mamoto. Bukon sila magtibuok mag-isun para ugon nila imbukon muslim. Sahingga suwayri malawain angan-angan nila. Angan-angan biadiin susungun zaman. Insyaallah ta'ala aunda dehbang sa muslimin. Mamarintah alam simpaghula. Labi awla hawla Zamboanga City. Inangan-angan niya to suwari mabugto. Halaw tiap-tiap pangatayan sin umat Islam. Di siya makajari mamong di ramauno baya-baya nila na. Bangman masan niyang impagtog ko. Bangman marayaw ra impangaon kaon ko. Bang marayaw ra impag-usaha ko. Di niya nataliw ng bihag to. Di makajari. Law sin mga ulama. Iniwutang niya magnakura bukon muslim. Sahingga suway siya mag-angan-angan susungon tahon. Zaman waktu insyaallah. Aun ding habang sa muslimin magdahirungan na lang simpaghula nila. Imbihad to tiutan na kanila sinsara sin Islam. Sa adapon bang tahanan na piun nila wayroon na pag-inu-inu. Way na pagsinusinweron na pagkir nila yung pag-agama. In katawtay manghuran nila Islam, Muslim. Wayroon na yato. Di yato jarihun kanila ha mga sila umat Islam. Hazaman taniwihaon mga kaulungan sin Allah. Bang taniw bandingun dungdungan ing kahalan sin Islam simbang sa muslimin na bahagi atas patung kabahagi ing ginisan nila. Panagnaan aumbang sa muslimin na usal si simparinta. Impagyanong taparintarihay ni amuin
di magpasammo sinlom sin paghula. Imparinta pagbahasaw tarihay ni, amin usalun siya, hipang destroy sin agama iban sin bangsa muslimin. Aun bangsa muslimin dihayan. Hikarwa, bagi an sin muslim hahula ta zamanta. Aun muslim wayrun na haatay niya patay manghud niya muslim. Bangman aun da pag-usahan niya, bangman aun da makaon niya, masan niyang ingkabuhin niya, impagtug niya, baya-baya nila na sing kaibanan dugaing din kaniya. Aun bihag to muslimin. Inhikatu bahagian, bangman kita inisabdi lamud daring hatu ini. Amin bangsa muslimin pagbahasahon. Minsan wayroon gaos, minsan wayroon alta iban kawasa, wala nabugtuin angan-angan along simpangatayan niya, before siya matug iban makabati ando intay manghud ko muslim. Biya diin, hikapasan niyang nemisan na kuman pikilan, intay manghud niya muslim. Nagtatali iban nagpipikir siya biya din ini kasammo sin aga mahalaw sin hula. Biya din ini hikaun tayaw sin aga ma. Aung bihag to muslim. Hasabab ini makiulungan sin Allah Ta'ala. Yari kita niyo di halaw sin pagtawagun darul aman. Hula yan kayo miing kalimayahan. Labi aula in pagtawagun freedom of religion halaw sin hula mo. Limaya ko mag-implement, magparagos yung pag-agama. Hasawab yad tupiah, hisiyo'y napangatod mo, in makapasan niyang sinlong sinhula, bangway roon na Muslim, dugaing mapi mo. Ayaw in Muslim makawapahid pahiran ninigad simod nila. Sinalta pilak, kahirupan aw ninugtuban ibang tiyo-tiyo da. Ayaw hipagganti in Muslim, sin Muslim, in kamaruan niya sambil paparkala aga mahitukbal niya wal'iyadu billah. Tukuhon niya sin kaingatan niya sa mata-mata, amuna imang julja na sin pag-agama, halong sin paghula nila. Amin ni makiulungan sin Allah Ta'ala. Damikian, impagpi mo sin nakura bang wayroon na muslim mapi mo. Wayroon salla niya sin sambat na sabutan niyo. Bang man di ra kapamarintahan yung pag-iman. Pagbaya-bayaan, ayaw ko lang niya pamasjid. Bang wayroon na bihad to. Atawalong niya ayaw kamo magbang, makailuhala kamo. Bang wayroon na bihayad to. Imag nakura, diyari na kanila for the meantime. Sawab mayta, hawaktu in Asma bint Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Miyadtu inina niya musyrikah. Pamadina. Unin hagi Asma binti Abu Bakar. Miyadtu siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam na ngayuidin, ya Rasulallah. Ina kulong niya musyrikah. Maka jari ko baha selong nabisitahun. Maka jari ko bahalong na isugpat inlas ako bilang anak, paina kulong niya Rasulallah, minsan siya musyrika. Bukun Islamin agama, unin agi kanya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiyari iban tiwutan siya, sambil nanaugin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Wala kamuliangan si mahasuci Allah. Hamanga sila manusia amin wala nila kamu wiyuno akar na in kamu nag-agama Islam. Wala kamuliangan ng mga tao yadto. Iwan wala kamuliangan ng mga tao, wala kamu biyudla de ngalong sim paghula niyo. Antabarruhum imagmarayaw kamu kanila. Wayroon salla niya. Wa tuqsitu ilaihim iban magpaadil kamu kanila. Bukun saula na musyrik, bukun saula na bukun muslim, anyayahon mo. Haram ya tuliangan sin agama, bukun aturan sin agama. Bukun saula na bukun tay mangod mo muslim, bukun pagkay mo Islam, laugan mo, akkalan mo long na musyrik dabayan, di makajari.
bangin sila wala danang laog miuna kay mo, wala nila kaudyudla halang sin paghula mo, wala nila piyo po im pag-agama mo, wala kauliangan sin Allah im magmarayaw kanila. Karna inyan daakan sin Allah Ta'ala, lingkat iban dayaw sin pag-agama, nagdara sin kahanunot iban kasilasa, pahisyo ingkatan manusia ipon sin Allah, hababaw sin dunya ini. Hasawab ini makaulungan sin Allah. Unin sugpat sin ayat sin Allah Ta'ala. Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum faulaika humuz zalimun. Inliangan da kanyo sin Allah Ta'ala. Sugpat sin ayat na kauna. Inliangan da kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila amin namuno kanyo. Pasal in kamu nag-iman. Besing kaunan simbang sa Quraysh, pihinga nila in Rasulullah. Pihingi nila in mga sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajukum min diyarikum. Iban sin mga sila amin nagpagwa kanyo ng duoy. Deng halom sin hula niyo. Iban piyatampal nila. In kaagi nila ng dudla kanyo. Nagtulong tabang silang man kamwapulak kanat deng halom sin hula niyo. Amiyatu inliangan kanyo antawallawhum. Hinangun niyo sila magdahirungan kanyo. Lasahon niyo. Pangandulan niyo. Pangayuan niyo tulong iban sintabang. Minsan intay mangun niyo piyo po hinga. Hazaman yan wala na jiyari iban haram na umat Islam. Amini in maniutiyo. Aturan iban panghindo katutan niyo sin agamatan niyo Islam. Bangwayrun na Islam pian niyo. Hisiyo in makapabuntol sinlaw sin paghula. Hasupaya sumambo in pag-agama sin ummat Islam halaw sin paghula niya. Karna insangi na hambok tao. Amin hitukbal niya in pagnakura in kapatut pabukun tagmustahak kaniya. Hasawab sin kiabuddihan sadya siya. Hasawab sin 5 karut semento indihil kaniya andood karihilang sad ko kulog niya buddi. Inyad tulong sin magbaba sa alta mo. Indihil kay mo ang imo pilak. 2 nga imo pilak. Bukon halang simbol sa nila alta mo. Amin tax biyayaran tanyuhit to kiyawa. Suway mangan nalin ummat Islam. Ayaw ko makawa sin 5 kilo bugas, sin hangi mo pilak, sin 2 nga imo pilak, amo natin pion mo, sin sama tamata kihatihan mo, aming mang lubo sin agama, inut-inut alam sin paghula mo. Hitukbal mo kaniya, inyan ingatun tanyo tanda alamat jumatuna, iban marainin hari kiamat. Bang bianahaning kahalan, sin umat Islam magpasad na sin hula, wayrun na paghaatay habang sa iban sin agama, bukon na maugay inyan alamat na sin kiamat. Unin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiriwayat sin Abu Hurairah radhiyallahu an. Hawaktu in Nabi nagnasihat. Sin nasihat niya aun dimatong ding mga tao Arab gimba. Jaa A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dimatong-matong kaniya. Nangasumulong niya, ya Rasulullah, mata sa'a, kuno talong na in kiamat, impangasuon niya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala siya dimuhong hapagbisarahan niya. Wala niya magtuy jawaban impangasuon sin tauyad to. Sambil imyan in kaibanan nung niya maraw wala diungog sin Nabi. In tao na nga suwuyad tulong niya. Sambil naubos in Nabi nagnasihat ang mga sahabat, laung sin Nabi hauno na long niya in nga suwusin parkala kiamat. Si mamungin tao ya tulong niya, ako long niya, Rasulallah. Unin agi kanya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hapang asumo niya ako ni kiamat, law sin Nabi, فَإِذَا دُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Apabila long niya, giyaan-gaan na in amanat, tagad na kulong niya sing kiamat maray na. Apabila giyaan-gaan na in amanat, impiangandol, na tagad na kusing kiamat, nawukon na maugay long niya. Bang biyanahaning kahalan,
Faqala kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Biadin law nim paggaan-gaan ha amanat ya Rasulullah. Unin pagbahasahon mo lang ni ya Rasulullah. Unin sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila law niya dihil na in amanat, impagdahirungan, habukun tagmustahak kaniya, jumato na ing kiamat bukun na maugay. Itukbal mo, hinawin mo nakura sa mata-mata zalim, sa mata-mata manganyaya, alta mo kawaon, kapatut mo anyayahon, kapatut mo kawaon iwan lungguon kaw lungkupan kaw, sakali amo na unin paraugon mo sabab sing kiamuddihan kaw, alamat tanda maray na yung kiamat. Hasawab ya tumura-murahan makiulungan sin Allah, inipiun tanyo, iban pangadjiun tanyo, lilingun iban bandingun makahangpu sambil palabi, banghisu impatut may nang nakura alam sim paghula tanyo. Iban duahan tanyo bang man murah-murahan, hidayatan sila papag-agama, iban muntol impagda nila sim pagnakura, labi awla habang sa muslimin, iban bang man susungunin umat Islam, aun umuplot, inut-inut magdahirungan along sim paghula nila, magpasangbusin agama, iban magdihil kaadilan, magdahirungan, tao nagmamabuga fa Allah, iban malasakan nila, iban mapatut magdahirungan, sinlam sim paghula nila. Wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوة يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله